Office Trekam jongga District Sports Officer West Khasi Hills District Nongston kum shibenta jongga Jingiakob ke Sports Week lani katayo yale akai bat kum juru ban kan mau buram ya kesengi kha jong urang yale akai hockey jong kari Ushri Dhyan Chan ha step jong ka arpusan tarik kala pelong ya Jingiakob marathon bat Jingiakob cycling ke bah 9.9 kilometer na kebenta kishinrang bat kenthai jong ka West Khasi Hills District. Ia kini ke Jingiakob lasdang ha kapor Henry Bejimin step naduk ke Office Trekam Deputy Commissioner ke district bat lepenkut halat yau mau yaban. Ha kini ke step lasaki ke Jingdon lang USP ke district ubak BD Marak ubala long kum ukongsan ubala kawe ya ke lama harengkat ke Jingdon lang ke kong Ramisha Lingdo ke klur ya le akai boxing ke district ke balami kemat ya ke jela syakiwe ke Jingiakob boxing. Shushu ki samlakin thaibat chinrang ki belapoi banya shimenta kini ke Jingiakob ki long haduk shis pasan paungut kentup ya baro artli ke Jingiakob. Loj na tiket anu saya alami. Loj na lihat tiket. Sampai alam tu we kan nak. San khadar sanat kendai. Sanat lai. Ya sanat lai la dep. Sanat lai bila dep. Lai. Nyuk kendai san. Nyuk pra kendai. Kendai. Dah.